Assalamualaikum Cik Daralun. Puapa? Nyo kalun tuk dro bek deh ne le urung dro ne. Kena urung dro ne tetot lun. Yang kalau lun ju alamat pi hana toto halin pap palih kilo. Behe ba Facebook telun ju alamat msaboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lepa-lepa lom. Tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulawung yo. Bah, jak lu pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, nepekat. Ya, nepekat. Ilung yo ku kurung drone ni. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang lah natilah purite-purite Islam nafek. Mube ukai ya. Hana tumakut. Hana gundah, hana pernah goyang lom hati lung nyo. Tubuh lung nyo belum pernah goyang. Bah, benar tu pulih urung drone. Ya. Bahpi orang drone tenak lung, hina unsi lun, hujah keluarga lung, berangkap wujud pegah. Namun lung hana pernah bengeh kurung drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesra yang kelih ke bawah fitnah bak media. Ya, nyukon memang lung ya pegah banyak banyak nang bercutan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih Islam nafek. Ya lip ma di saboh na pule lung hargai putih-putih Islam nafe. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngepulsa apa ikan? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengen masyarakat Aceh. Gaduh pahala yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabis mtaboh do penguasa zalim dum ulama pali. Haram jada. Memang lah lebih mulia kafe yang soleh, yang god akai, lebih god mulia kafe yang god akai ketimbang Islam munafik. Pane dah na payo bule dengku. Payo ngelu nyo, payo kalimah lu nyo. Pane na payo bu. Cipramele dia nak dihei anu murib abu mudi dia becut. Tak hawa aku nak tenak. Itu nak mak ke banyak. Tak beli. Dah. Oka cipakat hei kru le dia. Aku hei kru lon tu kagadoh. Lon hei kru parah rak kru lon mana ya turi. Ubena ya gitu lama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancur. Hana kekal tengok khayul masa. Guna depu becut. Yang kon ulama. Yang dong bak pintu penguasa zalim yang kon ulama. Namu pong. Nah yang dong itu panggung lom ajak masyarakat untuk memilih. Milih mah. Macam kau ulama jino. Nah kelom jangan mencatut nama ulama. Jangan mencatut nama ulama. Anu di ketua DPR. Ketua DPD lam dah dupu ketua tu. Man pegah hati. Yang poh bangsa, yang poh ulama Aceh nyo. Bangsa Aceh, fakon je poh. Karena ulama Aceh lagi-lagi bui tu muka. Leh damai muyung saboh hali ulama. Mengsaboh, mensidro hanjir tak pakai le ke ulama. Demi Allah lung pegahnya. Hana dusta. Lung lempah ya lung hujah ulama. Karena ulamanya warisatul anbiya. Hanjir sembarangan tak hujah-hujah le katanya manusia. Katanya apa duduk tetan depu. Mau kitab masalah hana tamat terkadang. Tapi long behe. Ya, behe ku tenak karena nabuti. Pakang ngon you nonton you dia. Behana nonton tega video.
Karamen tu kaji terpasal itu, kaji tasirah lah Abu Mudi. Pokoknya media kalinya akan ditebit. Ditebit lah media baru kalinya. InsyaAllah baik yo nurun-nurun apa. Tapi berteguh-teguh tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi saudara merdua. Berteguh-teguh becut. Long bahpi nanggap le urung don Wahabi, Syiah, Yahudi, kafir, Nasrani, nyoje, berang kapujud. Tapi lun pujuk droba Allah. Yang lun lawannya, yang lun lawannya Syiah laknat tilah jaitat ka dia ceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong fiat ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Thonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urang Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi mesra terima fatwa nyan, fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urang undang Imam Syiah. Jadi segolam gu undang awal gu kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha saudara mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daya Mudi mesranya. Nyan kon musibah. Nyan kutuk Allah benar depu. Kutuk Allah. Kage pesampo ke dayah kufar laknat tilahnya. Nyan dayah nyan rukuk di peharum. Tapi kantin di Mekat. Di puka kedai rukuk. Di Mekat rukuk. Menyana mi gelas duanya hanapa ya dua rukuk. Hana harum. Menyana ke gelas 8 ke gelas 12 nyan harum dia. Yang halal bin halal. Mana je kebut. Ceram dua. Yang pilpres kata. Tuk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres. Saudara mutuah ya subhanallah. Hantam pernah tak dengar. Hantam pernah tak dengar. Bak indah tu tekon. Bak ulama lain ci gepu harum pilpresnya. Ya subhanallah. Pakon ulama jino gepu halu. Gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba riba gepu halu. Kredit gepu halu bagian-bagian riba kop ribanya yang gekih berjut ke halu. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Yang tujuan. Tapi hanapa dia acok yang kesimpulan cederam tuah. Total harum riba. Harum. Yang ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahut pilpres yang bunuh depu. Yang ulama yo kemati. Yang putih ulama dong bak pintu penguasa harak tahta bujai, harta bula, sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai, yang kau ulama. Ike mentong ngai lu. Yang ni long tepiah haji nak aku pakai. Hana aku ulama-ulama dro, kandengku ke aku lawan dengku ulama munafik. Ulama-ulama munafik, ulama ustaz palih yang pegah harga mati NKRI yang musabah ni ke. Tok sidro sebagai ulama yang mentong selamat. Yang dilindung, yang dibenci oleh pemerintah tok Abu Bakar Al-Bashir. Yang wajib, yang tak pegah ke ulama, yang ulama ya subhanallah. Yang lagi-lagi nyana dia cek. Menyona takku aku nerok mentang. Demi Allah long pegah Hanali. Hanali mensidro ulama Aceh yang pekong hukum Allah. Hanali. Yang naramai ki hukum pemerintah hai pekong. Bahkan dipu wajib. Yang harum. Andung kailo. Kalau lagi ami goreng. Ami goreng. Kacok piring taglawa ke abu. Bali. Icah gunyuk payah kuat rukuk boleh tiba.
kok mah hari kok terjak belah kelafah di trom ko ku pipir ko magi ban le pego mah pada lebih play ni urung don pi tabe long na lumpi tabe lumpi ko mdong. Okey lah saudara tua, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tersambung berita lo.